Assalamu alaykum urmatli Tez Kech kanalımızın görüşçülері, kutmandı gününüzler menen. Bugün 2021-yıl hafta күнгө ишенбей тургандар. 18 dekabr болуп калды. Биз Баткен шаарындагы Новозарга келдик. Сиздерге койлорду, эчкилердин бааларын билип бермекчибиз. Биздин биринчи көрүүчүбүз болсо анда каналга катталып коюңуздар. Кийинки видеолорду биринчиден болуп көрүп аласыздар. Мынакей туугандар, такси керек болсо мынакей арзан такси барга чалыңыздар, же болбосо Play Market'ten скачать алып чалсаңыздар болот. Толугураак маалымат алам десеңиздер, такси бар YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыңыз буну? Сатам. Канчага? 6000 сом. 6000 сом кеми бар дейт. Мал баларын аз көрөбүз. Ака бул кол канчадан болот? Сом 11 болуппу. Нарк кишинечи козу? 6,5 сом. Козун 6,5 сом дейт. Ака улактын баасы канча болот? 2700 беріп 2700-ге берип едиңиз, Жакшы экен. Ака сиз канчага берип едиңиз? 2200-ге берип едиңиз, Мынакей 2200 сомго бериптир. Эчкилер канчадан ака? Чоң экен, Пулу 8000 сомдон, Мынакей. Тезикке иже. 8000 сомдон дейт, чоң эчкилер экен. Азыр мына ушул чоң бодомолорду дагы видео обзор кылабыз. Мал өтө көп. Улактар канчадан болот экен? Улактар сиздерби? Канчадан болот бары? 3,5 кем бар экен, көрдүңүздөрбү? Улактар. Алдыңызбы улактарды? Эми сатат экен. Канчадан болот? Басы? 5000 сом. 5000 сом дейт. Пулу канча экен мунун? Алдыңызбы канчага? 12000 сомго. 12000 сомго ушуну алыптыр. Жакшы. Bu kaçkolar kimden eкен bu koylar? Bular sizlerden mi? Ne koylar? Sizlerden mi? Kaçadan bular? 13 bin. Narka aktarçı. Sizdeki bak? Başka bir oyun. Tezlik gece YouTube kanalı. Kaçadan aldığınızlara kadar? 12.000 sonunda. Bu kozun kraliçi. Aka, kaçada odas bası mı? 8200 son yani. 8200 son. Ana kiyinkilerin kraliçi. Acık bulat da. Öte tığın, basqana joy yok. Qancha oldu etken bu? Qancha oldu etken bas? 8000 so'm. 800 qo'zilardi. 8000 so'm. Qancha kerak puli? 11200 bor. 11200 so'm bo'libdir. 11200 so'mga berilibdir. Bu qo'chqolar qanchadan ekan aka? Bilmiyorum, şu özü kep kaldı da. Halı var okşak. Mana o koşkara mı ne ki?
Qancha puldi? Şu meniki. Qancha puldi? 9 qildi. Beribedingiz 9'ga. Yo'q. 9000 so'mga beribdir. Toy başlarına kırk demedi Allah. Bunlar kaçdan oldu? Eko 5,5 oldu. Eko 5,5 ming. Екі улақ 5,5 мing so'mdan bo'ldi. Eko 5,5 oldu.